Hello and welcome to Impact News. Mayam na yengbirisi on record ni. Ngasi on record ta akoy na khanagadorisi Manipur gi anouba concern haitare. Delimitation. Mayam loinamak si political parties mayam other citizen mayam cha thakpam da hotel da khanariba delimitation si torokpa matamda Manipur da kari anouba ahongba lakpa yabage habagi akiba mayam masu leiba. Aduga loilorena president's rule sina piriba impact masina aikoigi leiriba crisis 3rd May 2023 dagi leiriba crisis si kramain tawdana sigi ji resolve tawna honari amasung siga loina delimitation lagotanda kari impact lakpa yai Manipur da wapum masi khanana ba aikoigi studio da on record ta ngasi lingsin biri si mayamna hanasi han ugraba KHURAIJAM ATHOUBA ni welcome to the show ATHOUBA ATHOUBA COCOMI, a committee on Manipur's coordinating committee on Manipur's integrity and Manipur, the idea of Manipur's Kanana Tamadumba committee, Tongan but look Mayamgi representation the same committee, Amagi convener Oirimni, Manipurgi idea of Manipur, I'm concerned with Java Dumamio Amani and Ahandada, Mona Quina Tamgudu questions, how's it popular government Amalerami. War on drugs, illegal immigration, si mayam si hauba haigadra, madudagi tongan ba causes mayam pinari, Manipur si ngasi hauba population ani amaga changna dawi pibam aduga mainly tampakta leiba population maitei freely leiba yadaba leiba ngamdaba magi territory sida chathok chasin tawba yadaba siguma issue mayam thengnari masida aikoi popular government lokthokre President's rule lady, center na direct pairi. Aikoi gi budget phauba parliament ta pass tawba. Akoi gi legislature mayam ji suspension da leiba. Si marak sida aikoi na yengduri si President's rule represented by the governor Manipur gi Raj Bhavan da pamiba governor represent tawriba sina kari aikoi gi crisis gi bu perpetuate tawba crisis bu haudorakpa si mayam issue sing ji kari address tawrige illegal immigration ki matang da drug trade ki matang da ethnic tension matang da PR sina kadai bawda crisis si loisan na ba honaba mami tai natraga honadarabra atopa geopolitics ta wena khut thale rabra atobugi mot kaile president rule impose tawro matung dagi tamo mayam na hanbadadi some change gonna come. Hadana mayam the expectation na mayam kana tong na nambane. Adubu han bagi kogi mogi road map ama putwe na haira kanda makone initiative ani hum han bagi wena low busi han badai kogi arm surrender to bugi appeal ama governor ki side gi torokpa adugi follow up ta kogi highway si free movement to all ana kogi home minister na pirakpa magi declaration matung ina mo do apply tong na honarakpa adu makha tabada kogi kano sing kogi irang thogale riba community ani gi marakta kogi engagement ama tongna bagi dialogue ama tongna bane hana initiative lo bane na torok report at high report sida arm surrender gi matang si yengu kanda miyam de yamna ningba kaiba haigadra chumnagi mana pirami ba appeal si symbolic koina just kogi symbolic koina piraga maduda valley gi maruena kogi metei community da belong to ba armed kogi village volunteers sing dunadi governor na haira abne hadana cooperation pirakanda huge kogi number of arms koi ritual oina koi surrender tawduna kotana process tawruba adu tawrei potugi portu sona kan da tawring e da sona kan side gi di koi gi completely koi am sanin da tawroi hadana koi gi village volunteers force habam gi koi gi cookie group ki tongan ba kamu me amno openly defy toropa openly challenge toropa adu da governor gi side gi chap chaba madu respond to gi da ba haitare aduna am sanin da tawriba metei rom side ki naha singda kaino ne koi governor gi mong sibo ana me am da khanarak pa wafam malakre ani subada muk
Home Minister na March ki tang nipan sida free movement to all ko ensure torani hadana mana law thopi matungina governor na initiate toroga state ki site gi madugi han bagi wena experiment ama tawbudu adu su lak pia roe hena Home Minister ne law thoma tungda lak pia roe hena responsible over organization du leader sing loina thola openly defy torokpa openly challenge torokpa adu do mu changsel laga yenga se na mu changsel lokam du su steep reaction resistance la kanda nomai bhawa kapsel akanda public property me ama mai thaba khotpa destroy torokpa violence angak pa phangna security personnel kun ga tare hena sokpa adu gi phibum da urkanda Home Minister na appeal to matam da sudum hairiba sigi appeal sigi against la ko du matakta chap chaba logi be thabo lokhot kani na adu openly admaina challenge torokraba declaration torokraba leadersing organization sing dugi matakta kai mathabam ta paket khidaba paket padila na nongalaga DC no ina rioters me amdo kauraga table da phamin na sidagi somda laiba miyam na kai haina urage ha kan adu governor gi tawriba Home Minister na tawri sidi nakalama da apang siba miyam sida apang siba gi type da khoi rioters sing da puning thogalaga sidi moi masen kolut torga tawbo por oi jala habagi achauba suspect ama lakheba adui matung da mu haukiba ngasi dagi numit ain khanba da tarani muki mamang da koi si kaisapa lemejum lekai dagi angang naha chai kun da ngairiba koi gi luang them mukesh sedana koi angang mamang ki basi magi sida su mu ahan bagi moi gi je sina governor ji unaru kanda tang trama palla kullada unaru basida tang kulum doida madui chap chaba kenoma ai pawma pirage kholage hairaga thador khaga ngarang chi mu tang kulum doi matung ngarang ji chala hangu kanda mangon ni magi saide kaimta respond torok taba aduna sum sigi porma si yengu kanda president rule la na hairaga miyam na torba expectation si nomu gi mangbagi changsi ya wangkhalakpa adu ona taina bada akoina miyam na expect torum basi president rule impose toroga governor hana home secretary oiramba akoigi nupa ama yamna akoigi record phaba yamna performance yam phajaba nupa ama governor ina thare adu mana PR toroga Manipur gi rang chilo shelani na miyam yamna optimistic oina yamna hopeful oina yengamba pochi nomu gi sum madugi ka heta thajabasi manga kanda hojiksi governor masasu akoigi departmental akoigi thorum sangaba chatparum doina akoigi inauguration lomde na thawai yaukalakpa adagi de akoigi department gi function macha si chatlaga ma je dom doina akoigi hanagi no koi governor amana torumba normal lobe situation da governor amana torumba amna akoigi symbolic state represent tawraga torumbodo adugi activity du doina khare hena khabar da kaida news da mayamna u magi activity si una taina borom da chakraba hai tarena mayamna expect torum biba yamna urgent toiba yamna emergent toiba issue mayam si kada hona dana thau pai ga na khalurga adu tawdabida ma su ekoi municipal administration lomdo na thawai option gi bagi type to torok pasina governor si mayamna hojik si khara hopeless oirak pagi mami mam chong tare na mai thamja ya sigi port se akoi is kanoina Manipur praja represent tawba organization ni haina hairiba COCOMI governor ji unaraga noi concern ji thamgrabra mangonda thamgre aduga magi response kamai to akoi already mangonda point aina khanbada point nipan 9 points yauba akoi gi representation ma thamgre maduda akoi gi site gi akoi gi key concern aduga akoi gi recommendations mangonda akoi lem pijagrabani hairiba singdugi manungda hojik phobada magi site gi akoi matamdu da unava kan du ekoina ekoida khara hena ekoina seriously lobusi suspension of operation chini ani subada ekoigi foreign immigrant armed group leaders in the lead toba adumba group singa india government ga appeasement or contract sign tawnaramba sini haiba posting se mama sada ekoi loi highlight torba bane ar sigi por me am si resolve tawdana Manipur gi rang silo simanga moye se masada koi hairma ka mama sana acknowledge to mama sana note pairaga mana note tawri ne hajariba adu akoina unagi bisi mana hek la matung charge lor matung hapta ani muki matung dai unabne na khale adu hoji phawda madugi chap chapa thaba ama simain tawre sima paikale habisi karimta leite hai tare aduga ona tena bada ekogi amagi site gi public ta address toba or appeal toba or miyam sigi magi nakalani makta le report si miyam na expect torum basina hanadi
mama masadu haibani akoina haijaram basi hanadi state government ama leading the other side of the advisory groups in even police phawba akoi meitei police te kai pai haijalaga misleading oi bapot me ama torom do hoji tinang na charge lorobani india government na completely administration ji charge lorobani na it is the right time and nakalani makta leiriba akoi gi violent or element mayam se masi sanitize toba masi control and contain toba this is the right time madu thuna tobiro madu hek tor matungda ekoi progressive oina kedang peace restore tongna bagi initiative to civilian ekoi degi dum lowa dum yarani kholani nam sala phajana hairam bane ado hoji phawda madu gi mami kem ta daba adu mathakta haukiba hapta khrai mamangda senapati district nungdang da ekoi gi indian army ga akoi gi su group ta leiba UPF ki cadre singa punna chami narambagi senapati district student association na phadana audio myam loin unagre video unagre admaina tawhi pot singchina center gi magi intention or center na manipur da PR thamai si irang loishanba myam na di irang loishanba ne na khaluba aduga toromi bo pochi irang loishanba na taba Myanmar rongi magi geopolitical ekoi gi proxy war si kharage hena line manipulate manage to ya na bagi on jaga si moina buffer area on thopagi adum bagi intention noina la koina ure na kodi uje admaina ure na main tham okay geopolitics lacting ida both side of opinion thamji ko akoi hojik athobona hairidu PR la akanda maruina kuki rom da mateng pangbagi party country amada mateng pangbodum ui adu chamana pot se asumdai judum hairi haitare chamana pot se som da hoji boda governor na da mateng maiti rom da mateng pangi hoji boda PR na metai da mateng pang example of the puthokpe no ai hoji bodi leite aim leite akoina moi yom da pating pange haiji hard evidence yam lei haitare say for example sai na mamang da haijagri ba governor na appeal to pochi openly defy tore adu phadri ge gino adu lo lei haibadigi magi kenu utri ge gino governor na ngang puwa do som da gi di madu cooperation piri ne adu cooperation piri du mathakta hoje upspa impose to shalai ne impose to na army na uchu hairi ne asona kanda tawdi ado asona kanda defy tawrei ba kangu openly challenge tawrei ba akhoi di khulai thado separate administration pi dibo khulai thado ko wari leite akhoi medu yaro ena hairei ne free movement gi home minister na haireng matam da yaro en lambi thinga numai kapsale mi thugai mi shiri ne ba sibai mi am shoi ne ba adu mathak de action tawdu bi kawro wari sina sari sina di they are encouraging or they are handling it very softly against those who are against this chigi moigi kano chida policies da amrom da khoi gi newspaper da everyday hai tare ko khoi even police na magi WhatsApp channel lambo hang tok tana crackdown ji bot valley amasung ting ani da tawbagi khulai phagat pagi adum khoi nungti gi pau adum phongnari saida tawde hedana khoi na athobana accused of was cry ho justify way adu den hajai se responsible oiba group responsible oiba leadersing moina phongna tholaga government na appeal to report gi mayok to openly defy to rei ne openly challenge to rei ne ba adu mathak da action am to lodri ne ba legal action am to lode ba at least FIR am to the initiative na karim tong da bai tare that means they are encouraging them directly adu gi defiance to india government complaint oi thoga di they are encouraging it man di kaino kangpu pi gi se mathang attempt to bu da so muk moina rioter sing du kauraga wari saruram ni na mathang da su sigumba riot tawbusina india government da koi pressure people me they cannot do anything ekoi na haiba da moi sakam tawduni they will fall down ekoi gi line da moi lakani na rioter sing encourage tawbana adu thol lab adu simam ji athobuna haining is geopolitics ka samnai natra hujik si akoi local government ji leitrabina almost policy making haigadra manipur gi kano je center na torko porpuno maktune bacha tuije ana hujik karai bawno hujiki akoi gi president rule jina hujiki geopolitics da mateng pangi ena lori basi kadai bawba maki kano lei tare proof makti habi adre but indicators ma'am je kari indicators si proxy ni na akoina gilawn khudomi namagadi pibadi yaroi but indicator di am lei say for example akogi india government gi magi Kaladan multimodal project it's a huge project nearly boy $2 billion USD should already invest over running adu mathakta
Sagaing region sigi part sida around about 25,000 square kilometers ki area ama oil block si lease ta India gi company oil drilling company na already loroga leirabani adugi mathakta hojik asom nakanda leiriba Manipur romdagi north east gi Myanmar da sanctuary loroga leiriba counter insurgency group mayamsi insurgency group mayamsi da counter insurgency gi operation ma chathana bo hana matamda both side of the international border sida akogi kai hatare settlement tawroga leiriba or dominant tawroga leiriba akogi kuki gi armed groups mayam se somdana chin haire somna kuki haire hai mayam se KNB haisni KNB synonymous to KNA in Manipur ana hai report sing si tawra kanda makhoi gi khuthang da ada aggression chathai ha mayam loi khanga bani haukiba tha khara gi mamang da kamjong lom da leiriba tongan ba naga gi koi village ki chief mayam na openly public da press release tholokrabani Indian army singna koi village sing akpi semi to sona kan lan yausel lere somdai gari ma pon potami je hola changraga tholopodami yauduna tholei kaidoino khangde haidana village ki chief mayamna already madu declaration to bulai gre handak ta chu NSN I am na koi kanu mayam tongan ba koi Indian army ki kanu mayam na moi gi kanu sing transport tarum bagi report tholei ngarang na da su page te yauri ana hai ba sigi indicator mayam si yeng matungda Indiana tawriba potsi military junta amadi kuigi NUG gi group sing si ani sigi marakta Burma gi magi fate si kadom de leige kana na masigi regime si la kadon hoje khangda bani na ani maksida dum moigi kai hatare moigi relationship si maintain tawra thamaga any regime ma change to ko tamda India ga friendly regime ma oina na bo khona basi masi koina even home ministry gi level de leiba officers sing wari sabadu su adugi diplomacy si geopolitical koi to dia daba tangai phadaba koi national interest ne mo misana koi da dum openly dum wari sab dum yauri bani aduna hairi ba sigi port mayam si yenga kanda koi di hanadagi dum hai COCOMI na di already ngan na declare to kre masi India gi proxy war gi design ma yawi aduga Myanmar da leiriba political instability si masi settlement ama absolute koi settled government ama regime ama lakri pawdi Manipur gi area si buffer oina thamakanda asuna kanda India government na support tawriba tongan ba armed ethnic group mayam se makhoi gi sanctuary lobum je koi somda ohelli India government ohelli je koi di khange maram di kaino da haukiba irang china horukma tamda April tha da houdringi gi April tha da state na constitute tawba cabinet subcommittee ma koi gi illegal immigration detect tongna bagi matam du da hanagi koi gi letpaw hokip na chairman oiraga awangba nyumai amadi koi gi Nambolgi Basantaga, Moyhumna Toro Sema Committee, Chalu Matamda, Cottage, permanent cottage, Mayam refugees in Sara Lachalamba, Aduga Duda Chatpa, officials in Chalubada, Gampazul da Chalu Matamda, Gampazul Chanchala, even you Gampazul da Kogi PDF ki camp, Kogi Turian Konunda, Tamambagi report. Whether the Mayam Harkibulam like Heta. I don't know, Sigi Port Mayam Sina, already Puna, if you connect the dots, Mayam Si Yang Matamda, Kange. Aduga Manipur gi territory compromise to wapam daba Manipur da koi illegal immigration gi impact si khwai gi hena concern oiriba mete gi population si hujik koi gi Indo Myanmar barwen Manipur sector gi Indo Myanmar boundary borderland area se masi completely khoi si blind hin thamenga si masi khoi na movement yaram taraga di asom da hujik tawri por myam se loi khangduni ado khoi di yaroi duni but ngasi di khoi si irang sine tawraga khoi si completely valley the confined option thamaka movement yadre hayalaga factor na India nate kuki ni hajalaga kuki ga moi gi understanding da moina already contract sign tawraga thamiba mercenary proxy forces mayam du ko pullaga ada tawraga sunakan site somda animak sida across the international borders is blur chalala thamaga high post da sanctuary lo wei thawsi sanare sina heng lusala kadu sidi magi yam sathiba consequences sam lay kaino da Myanmar gi lediba hoji lediba mogi civil war sigi magi keno se sum magi wangkhalak tar escalate rok taragadi somdagi sanctuary lo ga changaga somdagi logistic support phanga ga mungchang lan ka pe khang taragadi asomdagi moin hoji air raiding tawrise akhoi territory changjala kane akhoi territory changaga kuki kunne hariba adu kunne hayu singsida soidana bombing air bombing choi taro kane adu ma taro matamda hayeng victim oidu si ultimately akhoi ne chamane nawai second world war gi matamda su akhoi imphal manung da tawriba pukri myam se yama bomb da tawma tani akhoi chunga yaudana bomb ta salakrini handak gisu Indiana
सुमाइना सिगी जगह सिदा माना बफर होइना ट्रीट तौबसिना मरम होइरकांदा सिगी अल्टीमेट विक्टिम जे कोइ ओइरकदुरिबा अदुना अखोइ मियामगी ओइबसु बसिगी मतंग याम सीरियसली येंगदबा यादबनि जियोपॉलिटिक्स से कॉमन मैन अमना अंडरस्टैंड तौबदि खरदि वाबदि ओइबा बट वारगा वाबा नुंगाइबगी वारी नतना तोइबु फोथोइबु पोसे ऑलरेडी थोग लेरबनि मसी याम सीरियसली येंगदबा यारोय ना माइ थमजा दुंगा सी फौदा इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर की क्राइसिस सी एक्नॉलेज तौननबा होनरक मतमदा जियोपॉलिटिक्स की कंसर्न जी मोय इवन कनो बोबा मनाक तो नक्सनिंग दे हाइतारे लोइन थैदोगा मेथे कुकी खनबनी हेना कम्युनल केनो ओइना ताहले मेथे कुकी अखोइना कुकी खनदुसि केगिनो हाइबिरो हौजिकति अखोइ मतुंग तारकपदा हेक कनो लाकादा खोदि हंगने इंडिया गवर्नमेंट मसी हंगमतम यौरे अखोइना कुकी खनदुसि केगिनो मरम बुकरिनो कांगलुप अमगो हेता खना याब्रा कैदोय खनदुनो कुकी दा अखोइदा तौबुदुदि इट्स अ डिफरेंट गेम अदुसु मोय स्टेट गवर्नमेंट गा तौनगदो पोनेबा अदु मोयना मेते विक्टिम तौरे दिस आर ऑल मसी डिजाइन को याविने मेते गा कुकी गी मागी अखोइगी केनोमा अखोइगी ऑन ग्राउंड नसागी सिगी बॉर्डरलैंड एरिया सी कहे तारे अखोइ कर्टेन खंजनबो होनरक कांदा अखोइजी एक्सेसिबल वेहंदनबगी प्लॉटिंग अम यावदुं तौरी somewhere war on drug ana hana hauramba adagi illegal immigrant union home minister parliament ta thangraba wafamni sahi sida akoigi FMR free movement regime lokthokpa amasung fencing tawba kana haidi mayam du kari update lay हाई पोची नंबर 1 द माना रिफ्लेक्शन सिगी पोची रिफ्लेक्ट तौरेशन दी मणिपुर दा डेमोग्राफी की इशू में लेरे है बसिमती मा एक्नॉलेज तौरीने अदु एक्नॉलेज तौबदुनो बुमा फेंसिंग खारगे फ्री मूवमेंट जी कोई कटेल तौरगे देन इलीगल विलेज में आप डिटेक्ट तौरगे ना इनिशिएटिव लोगे है नत्रो अदो सीना मरम ओइरगा सोमना कंदा डेमोग्राफी इम्बैलेंस तो दी कम्युनल टेंशन जी वांखल है बसिमसी नेचुरल फिनोमेनन ने मफम कुनिमुक थोकपोने अदुई पोटो इंडिजिनस पॉपुलेशन द माइग्रेंट पॉपुलेशन ना डोमिनेट तौरगे एनक्रोच तौसलकोई पोसे लेरगदी मसी इशू सी ऑलरेडी खंगबनी अदु खंगुन अदु एड्रेस तौननब एजेंडा ने मोय पुतोइसे अद हंदकी इवन पार्लियामेंट द होम मिनिस्टर थंबसिसु ओय बिल दुबदी या फजना अयाबा पोसिंदु कवर तौननबदी या फजना होरे पेनल्टी या चाउना फजना पीरे बट माना पार्लियामेंट स्पीच पीबो कादली आई थिंक ही मिस द वर्ड म्यांमार कयिनो खंगदे माना म्यांमार पनिंग से कई हंगदे ngasi India da khwaidagi chawba issue oisidi Myanmar dagi Manipur da changjellakpa Mizoram da changjellaiba drug then small arms adagi atopa mayam sineba adagi illegal immigration sineba adu mana bill si puthong matam da mana Bangladesh ka keno da oina Pakistan ga da focus tok thokraga mana Myanmar thamami si kaino adu takpadi India is having its magi fencing khabdi Indo Myanmar border haidana na hairaga soina saimana illegal immigration gi wadi singang ko tam da Myanmar ji miss tawe Mr. Zu aduma hogi illegal immigration si tinna ba Indo Myanmar border da fencing tawba aibani na hoi Myanmar par se haram da bayai but it's indicative adugi potni haibidum di adum clear oidana oiraga soina aina hajari di moida hujik pr leire central rule ni question is Manipur government learing da fencing tawdu akoina cooperate tawdi haigera natra kaino blame am di tomba yai hojikti there is no area for blaming local government haitare sida karma makhangi progress uge or is it big burner da thamgrabra hoji geopolitics na manga thamaga si question si akoigi hojik paiba governor da arise tawba matam oidriba tawgidriba tawrabra तौगदोरिब्रा फेंसिंग जे नान अखोय हानगी अखोयना हानबो नबदु दा रिप्रेजेंटेशन दा मोर फेंसिंग कत नते को फ्री मूवमेंट अदु लोइन तौरे वार ऑन ड्रग मागी करी होम मिनिस्टर अमिशाना पाइखलंबा फर्स्ट एजेंडा मयाम दुनी कराई भव पीआर गवर्नमेंट जिन मदु फॉलो थ्रू तौरी है क्वेश्चन दुनी आई पीआर गी मणिपुर दा पीआर लापगी सिग्निफिकेंस आई हुजिकती कै उद्रेन खले हुजिक लैत्रे हजी असुमदा फेंसिंग की तौरीसिसु 10 years की ड्यूरेशन मोइन पीरिसे ऑफ कोर्स बजट एलोकेशन तौना खोतना इनिशिएटिव दि लौरे बट मदु कयामना स्विफ्टली कयामना एग्रेसिवली मसिगी कंसर्न जे उरगा तौदुनो हाबसे कोई चपचाना खंगदे अदुबु मदु ख्वाइ लुबसी इट्स बियॉन्ड आवर रीच हुजिकती ख्वाइ प्रॉब्लम जे तमोते नते अखोइना मदु कहे तारे अखोइना सर्विलेंस ओइना येंगनबगी अखोइना मदु खितंग
क्रॉस चेक तौननबगी चेक एंड बैलेंस तौननबगी अखोइद मदुई ऑप्शन से पूरा लौथोखरे मोइना अखोइसे कंप्लीटली सोम साइड से पूरा ममल लगा थमगा चेदा सुम हाइरगा अद मोइगा जिकी हाइरिबे एरिया सिदत लेरिबा विलेजेस में आमसिगा पूरा इब अंडरस्टैंडिंग से कमाइना नो जे खंगदे मरमदि मोइना अखोइगी ऑलरेडी चंगजल लगा लेरिबा इलीगल इमिग्रेशन की इशू सी सिनेबा नंबर 1 दा कोइना टेकल तौगदबदी सिदगी लोइन जनरेट तौरको पोने सिगी पोसी हाना पाइददना अदुगी पोतु तौबुदुना समझाते मोइना बायोमेट्रिक्स लोबो हेरे नरंग नहान चंग को मिलिसिंग अनि हुन चंग दुगी बायोमेट्रिक्स दुना यादे मणिपुर थोबी रांग जा दुगी लिसिंग अनि हुन दुना नते अदुई ममांग दो ऑलरेडी सिदेसिदा सेटल तौसलगा लेग्रगा अखोगी पॉलिटी दा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन दा अखोगी एवरी यू नो इशू सिंग दा इन्वॉल्व तौसलगा पेनिट्रेट तौखरबा ग्रुप तुना नेबा हाइबा ग्रुप तुई मरक तुदा सेपरेटिस्ट एलिमेंट मैम यावसलम बने अदुई पोतु नेबा कोइना खंदोकदुसी अदु खंदोक्तना यारबा अदुगी पोतु डिफेंड तौरिसिदी ngसाइगी मोइना कॉन्ट्रैक्ट साइन तौरगा लेरिबा सस्पेंशन ऑपरेशन सिने सिगी सस्पेंशन ऑपरेशन की ग्रुप सिंग सिगी मथकता इंडिया गवर्नमेंट कई तौदुनो कई तौरनी हजे कई हाइदना इंस्टेड तौवे मोहता मोइगा हजे पुल्लगा ऑपरेट तौले मिनरा कांदा करिनो वे कोइन तौदुसी अदुना ट्रस्ट से लोथो के हाइदा के दी सस्पेंशन ऑपरेशन जी डेफिनेटली लोथो हाइदा अद लोथो ताम ओके